That's good. Matiba, abortion van randa too much. Yeah. Nari shock. Yeah. Intiso sweswo. Ni shocked too much. Anistiva van randa mara hayi leswi ni nga swi vonisa swona. Ya loko ni le mala na ukutelo jama na zini byela vakulukumba va halani a yimeni nyana ku na covid vanhu lava va ta va tele mali yona yi lava mara vanhu loko va va tele so swa ni chavisa loko ni nghena molo eKenhoek ku va na shutdown ni nghena a thula mahaji a ta vuya ni ze ni bana ngoma ya kona ya le bush ya ku mali ni boyele nyongeni na yi ngeteni Evangari ke soko ku bodi le mahenya hina na hina siku na mutsa a swi ta ku ralo ku mi vakari ku ta mi nyika matandza na xinkwa. Ni kombela mina ni ku na ngoma ya mahenya la ka. Oye hoxa nyana na hina kwalaya loko a ro yimbelela va. No ja DJ Brian na. Ya uhlambiwa nhloko. Imai baba jaro kula imbacha danona ji TV nikombela mi subscribe ka channel ya mina. Welcome to the channel that matters. Welcome to the only channel that matters the most, the only channel that matters to watch. Aye binga revalo ku subscribe. Benima nga ntirhisa Snapchat ne. Snapchat lesha ni nga xiveka YouTube a ni sitele ku mahenya kuve ni tsale swa ku ni cincini tsala ku ganga mina because of the comment I got from a reliable source. So ni tsala ku ganga mina na loko voni hembela swi na mhaka na sweta swin'wana loko ngoma yi khuma. So loko yingisela ti instruments ta that Snapchat yi ma xi faka la kumbe mi vona ku ni vula Snapchat xini. Snapchat lexiya kumbe clip liya loko yingisela beat liya i beat ya ku nga ngunyuta hi yoho i beat ya ku nga cina swa mungunyu hi yoho manje va xinyori a yi ri beat leyi a yi fanele yi ve yi tsakise ngopfu vanhu va le Bushbuck Ridge. That was the purpose ku ya hi mehe because Benny Mayengani i ri na yehe loko a ya ka Munghana Lonene FM ka interview leyi a ri kolo na DJ Brian na Khonazzi i ri a swi tiva swa ku vanhu va le Bushbuck Ridge va n'wi rhandza mara rirhandzu leri a nga ri vona loko a fika Bushbuck Ridge was like a ri hlamarisa ngopfu ku ya leswi a nga swi vula man twisisa. So i realize ku ri ku na vanhu va le Bushbuck Ridge lava n'wi tsakelaka ngopfu ku na vanhu va le Bushbuck Ridge lava tsakelaka music wa yena lava n'wi rhandzaka like yes die hard fans. I'm from Bushbuck Ridge, I know. One of my anchors ka ku byeni nchumu Benny Mayengani vito ra yena man ka Facebook na mavita ku tala mara even sinyati vito rero official munhu wa marhandzu. He calls himself what BMQ. So vo n'wi search hi ndlela leyi va n'wi kuma like shem na loko no lava ngoma ya Benny Mayengani ya khale ni nga yi tivi ku vito ra yena mani no n'wi yimbelela hi ta ni nyika yona. So na vule sweswo hikuva a kote ku vanhu va le Bushbuck Ridge va n'wi rhandza va xinyori was a failed target. A yi kotangi ku fikelela target leyi a fanele yi fikelele yona because a yi nga cineki a yi nga ngunyuteki manje mali u cheka Snapchat lexi u xiclipani lexi xi nga uploadiwa la ka ndzi nga xi fakala ka video leyi xi na that element xa cineka manje u nga ba ngunyu while as va xinyori u nge bi ngunyu. Hikokwalaho ka Benny Mayengani has realized ku ri vanhu va le Bushbuck Ridge va n'wi rhandza ngopfu. Loko ya Bushbuck Ridge u ba mali ni khulumeli they go crazy. Loko ya Bushbuck Ridge malambanisa universal song, let's not talk about it. Loko o ba phuza famba swi nge endleki va nga dzungunyuki. Like they love those elements because loko u cheka phuza ni famba a ni swi kota ku cina na mina ngunyu ta tlangisa nyonga hi yo ka vanhu lava nga ni landzelela kusukela ka Given Ngobeni channel. U ta check swa tinyonga a ku endleliwa yini a ku endleliwa vanhu va le Bushbuck Ridge. Benny Mayengani na wa swi tiva ku vanhu va le Bushbuck Ridge va n'wi rhandza ngopfu. See, no, I gave us see primarily because vanhu va le Bushbuck Ridge va rhandza music wa yena and a nge endli album a
ange-end album leswi a yi endla yi va album ya le Tzaneen se yi accommodate vanhu va le Tzaneen ntsena loko vanhu va le Tzaneen do pick a place man twisisa swa ku maybe u endla music u endla vanhu va le Mozambique ntsena. And one thing you must know ku ri vanhu va le Bushbuckridge they have a special connection with people from Mozambique, so once you capture these ones and then le Mozambique you bophile ka Xitsonga man twisisa. So in an instance this beat le ganga mina le ni nga yi tlanga la, it has those elements, those instruments that Bushbuckridge yi ta tlhekuta nyonga. Once the song is out and I'm komba ku yi boha njhani lolu munye then ku na ngoma yin'wana kana clip yin'wana ni nga yi endla ni karhi ni endla swa Clive X ni karhi ni cina ni karhi ni ngunyuta ta ngunyuteka mara benda man twisisa disco mara benda hi ngunyuta hi to hala ka yena. So expect such from Benny Mayengani ku album ya ba kuma Ayebi hi ta swi vona loko album yi huma. Ka van'wanyani va ri na Benny Mayengani hambi xo tambela mic van'wanyani va ta ku i hit sweswo a hi xihundla un'wana na un'wana i na ti-die hard fans ta yehe and a hi xihundla. Firstly lastly ka Facebook ni lava attention, loko ni endla xin'wana na xin'wana ni fanele ni xi endla leswaku ni ta khumba moment ya wena. Ni zonda leswi swa ku munhu ta ni byela ku fana Tshungu MC a ku nani why ni judge ngoma ku Ayebi hi 1 minute clip na mara ye i te yaba hi Tshungu MC leswi va nga judge ku yaba na a wu lo judge na man. Those are the things that I want people who can don't say I must not judge, just say my judgment is wrong because when nga judge kana se bamsa ka YouTube ya ka video ka YouTube ntsa bamsa ka Facebook mara ndakalanza kwa. Anyway mi nga rivala ku subscribe na khensa for support ya n'wina a hi neni mahlweni support channel yi kula a hi expecteni music wa ku talo ka artist ta Xitsonga a hi supporteni hinkwato. I want to say this to everyone loyi a landzelelaka music wa Xitsonga. Loko ni ri na ka WhatsApp na kombela hi vito ra matimba ra Yesu Kriste wa Nazareth ni kombela u nga ni sendeli text ya ku ni kombela u ni sendela album ya Benny Mayengani because ni ta ku block a ni la ta hemba sweswo. I appreciate you mara loko ni vona swa ku se mi ni makela pressure because munhu ta ku ni sendele album u ka ni na yona after 30 minutes a wu se yi kuma u ka ni na yona after 50 minutes a wu se yi kuma. Swa bora leswiya like swa nyangatsa hi minkarhi ya ku tala se swi gina swi fika laha ka ku like doesn't sit well with me. Anyway that's the thing. Look, if you want to have me on WhatsApp just DM me, just say from YouTube ungani kuma ka 0765661277 andike swiphini sweswi ngo tlhelela ndzhaku hi ndlela yaleyo. A hi supporting tinqambi ta hina. Let's stream, let's go to YouTube wherever the music is uploaded in their official platforms. Let's go there and stream their music. It means a lot to them. Numbers means a lot. Numbers speak. You can't have Benny Mayengani getting in a song getting less than 100,000 views in one song. He must get like 500,000 from each song. Time is 10, 5 million views in one album because he's the biggest, man. What else do you want from me? So all I'm saying, I support tinqambi ta hina hi ndlela yin'wana yo hlamarisa. Let's show them support. If I come back na hina, we can support our own and give them energy to do so. Two upcoming artists, don't give up. Na lava nga sungula va sungule swi karhi swi tika. Let's fight till to the end. You never know where you gonna break through. So nga ndla swin'wana endla ngoma yin'wanyana se so va ku byela ku Ayebi u yi faka to the public. The public goes nuts. And I want to encourage people, use TikTok to advertise your music. Use TikTok to advertise your music. Ask your friends to make those sounds about your music. Pay those people who are on TikTok, who have big platforms, to advertise your music. Because you know I can't YouTube because the adverts ka TikTok is very complicated. So pay those people who have big platforms for TikTok, whom you know logo as they are and live videos. So you think and the same sound. So let's do that thing. Use TikTok platforms. Use all these platforms to advertise your music. But all I wanted to talk about, Benny Mayengani's album is going to have more than 2 or 3 songs that accommodate the Bushbuckridge, which you can find elements like Mawati Nyonga. You can find the song like Phuza Nfamba. Even if it comes in a different dimension, but in that line,
Lola Posa Fambo. Yeah, and expect what the one that I said here now you're here accommodated because we can go on it unlike watching your man pieces. So but one thing we must be sure about is that I don't know Mara like Ngoma Fana Malaban will have to be there. You can't just leave that line while you know it gave you everything in 2019. It shut down everyone. Because of that song. I mean, subscribe. Papa. Ooh.